I just wanna speak
Your name is love. Thank you, Jesus. Break every stronghold. Shine through the shadows. Love like a fire. Thank you, Lord. Father, we praise you, we praise you, we praise you. We give you honor and thanks this morning. I see in the Spirit this morning that the name of the Lord is our strong tower. The righteous runs into that name and they are saved, the Bible declares. I see in the Spirit this morning that He will hide you against all the plans of the enemy. If only we can see in the Spirit the power of the name that is above all names, Jesus. If only we can see in the Spirit all authority in heaven and earth that was given to Him. And here we are under the same authority, same power, under the same name that is above all other names, King of kings and Lord of lords. We declare that and we receive that. The Bible says that God sings over us with songs of deliverance. I just saw in the Spirit this morning the hand of the Lord, a big hand coming down and devastating the plans of the enemy in your life. Amen. I saw this, look at me, this is what I saw. Suddenly, your breakthrough will be there. Want die Here het ingetree. Ons ken mos daai liedjie, boem, daar kom die Here weer. Dit is wat jy gaan sien. Ek sien dit in die gees, hoe God sy hand slaan oor ons lewens. Nie om ons seer te maak, om skade te doen, maar die vyand te verwar en te verdryf. Amen. Come and say with me, Jesus, I receive my breakthrough. I praise you this day. Come and say, dankie Jesus. Ons gee die Here lof op want hy is waardig. Altyd waardig. Woohoo! Hallelujah! Dankie worship span, julle is 'n groot blessing. Amen. Sê saam met my, ek ontvang dit. Omdat jy verjaar, mag die Here jou sien en op my jare smaak. Anja sê my donderdag, wanneer het ek verjaar? Vrydag. Oupa, is jy nou 78? Ek sê ja, lyk ek so erg. Elke keer as ek hare sny, wil hulle my pensioners diskant ook gee. Kyk, maar ons aanvaar die ouderdom met vreugde. Amen. Oud raak is 'n geskenk van die Here af. So ek is dankbaar daarvoor. Welkom almal, it's so good to have you here. Today is also what we call Thanksgiving Day, and we're so excited about God's faithfulness during 2025. En dit is belangrik om dankie te sê. Daar's 'n groot geestelike waarde, koninkryksbeginsel in dankie. Dankie Here. Nie net vir die Here nie, maar ook vir jou familie, vir jou vrou, jou man, jou kinders, daar in die werksplek. Dankie is baie belangrik. And there's a couple of scriptures, just write them down. Psalm 50:50 verse 23 says, giving thanks is a sacrifice that truly honors God. Is dit nie 'n mooi vers nie? Giving thanks is a sacrifice that truly honors God. Now notice sacrifice, because the original Hebrew word for giving thanks or thanksgiving is to give thanks in spite of difficult situations. Dit is waarom die Here danksegging so hoog eer. Ons doen dit uit vrye wil, maar spesifiek wanneer ons deur moeilike tye gaan en ons kies om dankbaar te bly en om dankie te sê, is dit 'n uitreik van geloof na hom. Ons erken sy hand in ons lewens en vir die Here is dit 'n groot eer. And that's why the Bible says it is a sacrifice that truly honors God. If there is one thing that you can take into the new year with you, is this. I'm going to give thanks for every day of 2026. Amen. Because it's a powerful kingdom, the benefit, kingdom principle
that we should live by. Psalm 106 verse 1, give thanks to the Lord, for He is good. Amen. That's why I can give thanks, because God is always good. Psalm 95 verse 2, come to God with thanksgiving, for our Lord is a great God, and He is the great King over all. I just love His power. Revelation 11:17, give thanks to the Lord God Almighty, He who was, who is, and is to come. You have taken your great power, O God, and you will reign for all eternity. En daarom is ons veilig, want ons is God se kinders en hy regeer. Is dit nie mooi nie? Hy is in beheer. Kolossense 2 vers 7. I love this. Build your lives in Him. Then your faith will grow strong, but also remember to overflow with thankfulness. Onthou om altyd dankie te sê. Dan sê Kolossense 3:15, always be thankful. Always. Now this is it. 1 Thessalonians 5:18 says, rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will through Christ Jesus. Nou hier is die geestelike beginsel van die betekenis, die Hebreëse betekenis van om dankie te sê. Dit beteken die volgende, dit is om God te erken in die middel van jou gemors, deurmekaar, selfs wanneer jy in vrees is, selfs wanneer you are even uncertain and even in the waiting. The best thing we can do in these circumstances, fear, uncertainty, in the waiting, in the mess, is to give thanks. Because the Bible says God is honored when we do that. Hy sien ons geloof. Wanneer ek kies om te sê dankie Here, ten spyte van, en in die koninkryk sê ons nie net dankie wanneer dit goed gaan nie, ons sê juist dankie wanneer daar uitdagings is. Want dis hoe die Here vereer word in ons lewens. Amen. Dit beteken, wanneer ek dankie sê, daar is geestelike krag, my geloof groei in God, want hy is altyd aan die werk in ons lewens. So om dankie te sê het niks te doen met omstandighede nie. Dis 'n leefwyse. Come on, amen. Let's live by this principle and you will see what God will do. You know, even if my circumstances don't change, listen to me, I will give thanks because God is worthy of my thanksgiving. Amen. En dit is wat die woord van die Here vir ons beteken. Prys die Here. Wat sê jy? Ja, Biola sê ons moet dankbaar wees vir die ligversorging. Prys die Here. Dankie Lava. Jy kan kom. Amen. Dankbaar daarvoor. Is dit nie 'n seëning nie? Die ligversorging maak die opstel 'n vreugde. Regtig waar. Hulle het letterlik nog gewerk aan het ons hier ingekom het en toe hulle uit is, toe hardloop by die e-kant en die sweet loop ons nie af nie. Dit was wonderlik. Okay, goeiemôre almal, baie welkom. Dankie dat julle my liefie gesing het. Ja. Nog nie verjaarsdag gehad nie. Ons het Maak baie deur die dag en nag van vroeg die oggend af gewerk, maar ons gaan om 4 as ons nou met vakansie is. Okay, baie welkom. Almal, I know Kirsten is seker nou uit na die jeug toe. Sy vir jou. Oh, there you are. You're hiding, Kirsten. So Kirsten's birthday, I know, is with Chris. So they celebrate together every year. Go Kirsten. Everybody who celebrated a birthday this week might really be your best year ever. So, Ja. and I know this time of the year, many anniversaries was nou trouseisoen, so baie anniversaries hierdie tyd van die jaar. Wie ever ook al almal anniversaries, ons het ons anniversary. Russell is nou? Woensdag, hulle kom nou. Ja, hierdie week. Kom Woensdag. Ja. Woensdag kom. Ja, so mag dit vir julle baie geseënde jaar wees. Okay, if you visiting, I can't see a visit, but if I miss somebody, welcome. Welcome to the friendliest family in Cape Town. I quickly want to run through you with what's happening from today on for the rest of the holiday until we close. So, next Sunday, volgende Sondag, kom Dominee Andrei by ons preek. Ek boek hom altyd in Januarie al, want hy is so vol en besig. Maar toe val dit nou, dit was op Stefan se verjaarsdag, en toe Stefan se verjaarsdag af, want hulle stuur hom Amerika toe, ek dink ek het hom 3 keer rondgeskuiwe, maar okay, toe beland hy nou vandag, en toe raak ek te mekaar met die 2 Andreis, maar dis
Dominee Andrei. Dominee Andrei bedien volgende week. Hy is 'n huge seëning. So geniet hom en laat hom asseblief baie tuis voel. Julle doen altyd, julle laat hom soos familie voel. Then the following Sunday, the 14th, I am so sad we're missing this, but it's our annual Carol Sunday. This year is a bit different. So we have our super kids. I've recorded them, and they are going to lead you throughout the morning, not in song. We leave that to the worship team. They're doing a great job. But in between, there'll be super kids and then a set of 3 Christmas songs. And then super kids, they're going to lead you through the Christmas story in between the songs. En julle hoef nie te worry nie, daar is minder liedjies, so ons maak op die kop 11:00 of dalk nog 'n bietjie vroeër sal die diens klaar wees. Okay, so ek weet ons het in die verlede al so 'n bietjie 'n probleem met ons timing gehad, maar hierdie dis pre-recorded, die kindertjies en alles, so dit gaan goed werk. En ek wil net vir julle sê, Chris pik sommer net trane wanneer ek die video so getoets het by die huis en geëdit het. Hulle is adorable. En net die Kersverhaal uit die hartjie van 'n kindjie. Ag, nou wil ek ook sommer nee. Okay, stop het. Ons kan nie daai diens rekord nie, maar want die klank met die musiek goed is terrible so op die foon en dis intree net 'n gesingery, maar die kinders se video's het ek almekaar gelas en een video van dit gemaak en hom gaan ek upload na die diens dat jy die kindertjies dat jy kan brag by al die oumas en oupas en familie. On the day that we have that Christmas carols here, the kids will not be in the service. Hulle het hierdie kerk afgebreek. Die kerk gaan donker wees en hulle het so rof te kere gegaan by die vorige een en dit was woes. So ons hou hulle kinderkerk partytjie op dieselfde tyd buitekant. Maar ek gaan daai videoetjie van hulle met julle deel, dan kan julle vir hulle by die huis wys. Ons het 'n giant obstacle course, ek het party packs en cool drank en hulle gaan 'n amazing tyd hê buitekant, gaan hulle speel. And then I just want to remind you also next week, Thursday and Friday is the Wacky Water World for those who haven't registered yet. And there won't be any services on the 14th will be the last Sunday service for the year. The 2 thereafter, no Sunday services, but we do have a Christmas service on Christmas morning. But here's the thing. 9 o'clock, yeah. 9 a.m. So if you arrive, it's only 60 minutes and we start promptly, we don't start late and we end promptly and that our worship team is off. So we always do that Sunday with, not pre-recorded, with tracks. We switch the lights off and the Christmas lights are on and we're going to worship. It's always such a blessing. So I really want to encourage you to come. It'll just be 1 hour or less. And then on Chris's birthday, I had him make the thingy that we're giving you on Christmas Day. So wanneer julle geskenkie kry, as julle instap in die oggend, julle pastoor het dit vir julle gedoen as 'n gift op sy birthday. Dankie, lovely. Okay. Then that Christmas Day service, dan bedien Cotton se Rion en Marianne Lou en sy vrou Marianne. Ek dink hy gaan bedien, maar Rion en Marianne is daai oggend by ons. Ja, julle gaan geseënd wees. En ek het mos nou sy het goeders vir hom uitgetik oor waaroor hy gaan preek en alles. Kom geniet dit en wees geseënd. Ek gaan nou vir julle groet. Die kans het nog net gewerk. 3 uur geslaap. So vergewe my. Ons was nog nooit so lank van julle al weg nie. Gelukkig is 2 sondae gesluit. En ons sou net die kerkdiens gemis het tot die Cotton Conference opgekom het. Ek vind net vir julle sê, ons is verskriklik lief vir julle, vergewe my. Ons is verskriklik lief vir julle en ons gaan julle verskriklik mis. Ons sien uit om te gaan rus en het was 'n baie woelige jaar. Maar weet net dat julle in ons harte is en dat ons aanhou om vir julle te bid en aan julle te dink. En ons gaan, ek het vir ons e-sims gekoop, so ons gaan met julle kan gesels asseblief. Moenie vreemdelinge wees tot ons eerste diens die 11de Januarie gaan gebeur nie. Julle moet ook lekker gaan rus, die van julle wat 'n bietjie aftydjie kan hê.
ook lekker is, maar asseblief, WhatsApp en bel, dit maak mos nie saak op WhatsApp of jy langs iemand staan of in 'n ander land staan nie, asseblief. So, ons gaan my ma se verjaarsdag, haar man se verjaarsdag, Kersfees, alles by hulle vier. Maar moenie vreemdelinge wees nie, in ons hart uit, ons is baie lief vir julle. Chris, ons staan sommer by. Ons was bevoorreg dat laasweek het Chris en Shanna, hulle 37ste, Melissa het gesê, ek moet sê 37, dat dit baie lig en welkom klink. Ek nog is 38 al. 37 liefde. Huwelikserkenking, 4 week voor ons huwelikserkenking. Die tipe mense wat hulle is, het hulle van hulle witbrood af teruggekom om ons huwelik by te woon. Baie So, mooi huwelik. Dit was die Woensdag, die Vrydag het Chris verjaar, het 58 geraak, so Harry wat somme maak, so sien Chris was 21 oorlig. Daar sy. Dit was actually 2 dae voor dit. So Harry en Andre, julle hoef nie te wag tot julle stop uit is nie. As jy vir die regte persoon gee, Nou ja. as hy die regte persoon vir jou byvoeg, dan is dit die regte tyd. Amen. Trou. Ja. Ek weet dat Chris en Shanna voel skuldig om oor die tyd weg te gaan. En die Bybel sê, there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Ons as gemeente is bevoorreg om vir pastoor en pastoor, Chris en Shanna by ons te hê, dat ons die liefde van die Here deur hulle kan ervaar. Het sê, ons mans moet hulle vrouens lief hê, soos wat Christus die gemeente lief gehad het. Ons sien dit in hoe hulle optree, hoe hulle self van hulle self gee, hoe hulle opoffer om na ons as gemeente te kyk. En ek wil vir hom sê, speak the name of Jesus, soos gesing het vanoggend te door. Dis nie net oor die moeilike dinge nie, we speak the name of Jesus over life. Amen. So ons speak the name of Jesus Dankie. over life, over holidays, Amen. over die Here het vir julle voorsien die geleentheid gegee, die deure oopgemaak om die conference te gaan bywoon. Daarmee het hy vir julle die geleentheid gegee om te gaan oor die kanaal na Shanna se ma hulle toe. Elke vakansie wat hulle so ver gevat het, was hulle kleinkinders by hulle. Hulle is 'n oupa en ouma wat dan alles los sodat die ma en die pa kan rus. So hulle rus. Hierdie is vakansie waar die Here vir hulle op weer hulle na 'n konferensie toe roep gesê. Ja. Nou gaan julle 'n bietjie op julle eie. Amen. En Andre het gepreek. Sometimes we must get still Ja. to hear the voice of the Lord. Ja. En ons gun hulle om stil te kan raak, te kan fokus op mekaar, te kan fokus op die Here, te kan hoor van die konferensie, nuwe lig, nuwe rigting, nuwe wysheid vir die pad wat voor is. So kom ons as gemeente, steek ons hande uit na hulle. Ons spreek hulle vry Dankie om te Here. kan gaan, om nie skuldig te kan voel oor ons agterlaat nie. En dat hulle geseënd is vir ons, maar dat hulle seën daar sal ervaar en seën verander sal wees. Amen. Here, ons kom in hierdie oggend na U toe. Here, U woord sê ons kom in die binnehof in met danksegging. Here, ons kom sê vir U dankie vir Chris en Shanna. Dankie vir Chris se verjaardag, vir die gawe van die lewe. Dankie vir hulle liefde, dankie vir Here. hulle huwelik. Amen. Here, ons spreek hulle vry en sê geniet die vakansie. Moenie bekommerd wees oor dit wat agter is nie. Die Amen. Here sê hy sal voorsien. Ja. Hy sal bewaar. Amen. Here, ons bid dat U die hand van bewaring oor hulle sal hou. Ja. Dat waar hulle sal gaan, hulle weet U met hulle is. Dankie dat U hulle veilig laat reis, dat hulle seën sal wees vir Shanna se ouers aan die ander kant, dat hulle toegerus met nuwe krag, nuwe moed sal terugkom, en Amen. dat ons U seën en U liefde deur hulle ervaar in Jesus. Amen. Amen. Dankie Dankie, Res, Res. baie dankie. Dankie, baie dankie. Fantasties. Dankie julle, wat 'n voorreg. Vir die offerande vandag wil ek praat oor God eerste. Is dit nie mooi nie? Sit altyd die Here eerste. Proverbs 3 verse 6 says, in everything you do, notice in everything we do, that includes our giving, everything, put God first. But look at the promise, then He will direct your life. Many of us ask of the Lord for 2026 direction. Here, hoe
Sit die Here eerste. Amen. Gee jou planne vir die Here en hy sal dit uitvoer, sê die woord. Put God first, then He will direct your life and He will reward your efforts because you put Him first. Dis pragtig. Wanneer dit kom by ons finansies, kom ons sit die Here eerste. En sien wat die Here in en deur ons lewens doen. Amen. Eer God altyd eerste. Jesus sê ook dit. Hy sê, soek eers die koninkryk van God. En al hierdie dinge, sê hy, sal vir jou bygevoeg word. En dit is hoe ons selfs met ons finansies leef. Ek gee eers aan die Here en ek weet dan, hy sal voorsien in al my behoeftes. Ek eer hom elke maand eerste, want dis 'n koninkryksbeginsel wat dan vir my sy rigting, direksie, sy wil, hoe hy my lei gee en dan ook beloon hy my omdat ek hom eerste sit. God will always honor those that will honor him. That is amazing. So thank you for your giving. Thank you for your faithfulness throughout the year. God bless you. Ek gaan nou iets sê, maar moenie skrik nie. Wie hoeveel kerkgroepe offer vir ek en Shell werk? Want ons beweeg onder baie pastore en baie verskillende groepe. En hoeveel keer moes ek al nee sê? So julle gaan my nog hier vind preek tot ek 90 is. Hou ek vas met my tande as daar nog oor is, maar preek gaan ek preek, want dis my lewe. We just love you and we know that God has placed us here and this is where we want to. Ek wil nie op 60 gaan aftree en sit en niks doen nie. Ek wil aanhou preek. Amen. Mag die Here my eendag op 95 hier agter hierdie preekstoeltjie vat. Amen. Maar dis my begeerte. So, amen op wat Michelle gesê het. Nou die dag weer het 'n ander kerkgroep gevra, daar's 'n groot gemeente in Oudtshoorn, hulle desperaat iemand soos julle nodig. Ek sê, nee dankie, Oudtshoorn. 'n vriend van my in die AGS, is AGS pastoor in Mossel Bay, hulle word ook baie beroep. Hy sê toe vir sy moderator op die laaste vergadering, ek los eerder die bediening voor ek die CV los. So I want you to know we are committed, we are here, en ons gaan die Here saam dien, en die Here is die lewe saam doen, en 'n fees hê. Amen. Die Here seën, baie dankie. Kom ons ontvang die offerhande. Thank you for your giving, we love you and appreciate you. Tannie Ouna, kom staan gou hier by my. Ons is so lief vir Tannie Ouna. Verlede Sondag, toe kom staan Tannie Ouna daar agter. Chris, hoe kan ek lid word van die kerk? Ek sê Tannie, ek wil net weet wat 'n dag Tannie verjaar dat ons kan happy birthday sê, dan staan jy lid. So, dis so maklik soos dit. Die Tannie soek 'n vormpie, sy vul hom toe net daarin en teken hom net daar en sê nou is ek lid. Tannie, baie welkom. Baie welkom. Dankie. Ons is lief vir Tannie. Baie dankie. En Tannie is deel van ons familie. Amen. So gee vir Tannie Ouna 'n lekker drukkie. Wonderlik. Ons finale reeks vir vandag op ons reeks wat ons gedoen het hierso. Sorry. Visante Kraal se Kersete. Onthou, dit is nog aan die gang. Dis nou volgende naweek, né? Klipheuwel, sorry, Klipheuwel. Sorry, Michelle het bewoog geraak, toe verloor sy haar trend. So, amen, so dis fantasties. Klipheuwel se uitreik, dankie. Right, we are busy with our final today for all the people. Jesus came for each one of us, and for everyone that will turn to him, everyone that will acknowledge him and believe in him, he will receive and they will be his children. And I want to say this because that's what it's about. He came so that we can share his love. The whole story of Christ that came in this season that we're in is about God so loved the world that he gave his one and only son. And we too have the same today, the privilege where we too can share his love with those around us. And it's all about his love and it's all about people. The word Advent, as you know, the meaning is to come, coming. The coming of Jesus, of his great love for us. It's about hope, it's about joy, it's about peace,
And it's about loving one another and loving Him every day. The coming of Jesus brings a turning towards love. Amen. Dit is 'n bewys dat God lief is vir mense. En so moet ons ook lief wees vir mense. So lief het God die wêreld gehad, maar ons moet mekaar lief hê. So eers die Here lief het, mekaar lief hê soos jouself lief het. Daai liefde is waaroor alles gaan. And we got to learn today through the lives of the shepherds how they also saw Christ in the flesh, the Messiah born, and the first thing they did was to go and share that wonderful news with the people around them. And that's the privilege. Ek hou so baie van wat Jesaja geskryf het. Onthou die agtergrond. Vandat Jesaja geprofeteer het dat Jesus gaan gebore word, is 700 jaar voor dit. Tussen die Ou en die Nuwe Testament is daar 400 jaar se stilte waar die Here niks gepraat het nie. Ek is so dankbaar vir my Bybel om te dink dat daar 400 jaar geen woord van God gekom het vir die mens nie. En die Nuwe Testament het gekom met die aankondiging van die geboorte van Jesus. En so het dit gebeur. Jesaja skryf in Jesaja 9 vers 5 en 6. Hy sê, want vir ons is 'n seun gebore, aan ons is 'n seun gegee. Vir ons het hy gekom. Vir ons is hy gegee, sê die woord. Hy sal heers. Hy sal genoem word wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors. Die heerskappy van hom sal, sy koninkryk sal uitbrei, en hy sal vir altyd, luister hier, vrede en voorspoed bring. Is dit nie mooi nie? God se restaurasieplan begin deur Jesus. En vir daai plan is nog steeds aan die werk. En eendag kom Jesus terug om self op aarde te regeer en oor alles heers en koning te wees. So hierdie plan is van die dae van Jesaja af geprofeteer, dat hy sal heers oor alles, en sy koninkryk sal hy vestig, en sy koninkryk sal hy in stand hou, sê die woord, deur reg en geregtigheid. En dit sal van nou af wees, die aankondiging van sy geboorte, tot in alle ewigheid. Wow! I'm so glad I'm part of this. I believe in Jesus, and I have received Him as my Lord and Savior. Vir altyd is hy die koning van konings en die Here van die Here. En dis die voorreg wat ek en jy het om dit te ervaar elke dag. So kom ons kyk na ons video insetsel oor die herders en wat hulle gedoen het nadat hulle Jesus ontvang het. He was telling someone. He was telling everyone. Yes, thank you. We're fighting for this for so long. So long. He's on.
Yes, belong. Oh, it's okay. What will you name him? Jesus. You will name him Jesus. We must go. People must know. 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 Amen. And we too today are called to take him to the world around us. Luke chapter 2, verse 8 to 18, we read the story, an amazing gift, this prophecy that came in fulfillment. That night there were shepherds staying in the field nearby, guarding the flock of sheep. Suddenly, an angel of the Lord appeared before them, and the radiance of the Lord's glory surrounded them, and they were terrified. But the angel responded and said, "Do not be afraid." He said, "I bring you good news." That's Jesus, the birth of Christ. He says, "And this will be great joy to all people." To all people, this gift for the Savior, yes, the Messiah. Think about the weight of the shepherds realizing the promise in fulfillment in front of their eyes. That God chose them, the lowly shepherds of old, to see, whether the first ones to see Christ, to behold him and to hold him. And then from there to go and spread the great news, the King is born. Today the Messiah, the Lord, has been born in Bethlehem, the city of David. And you will recognize him by this sign. You will find a baby wrapped, laying in a manger. And suddenly the angels was joined by a host of other angels who filled the sky and the armies of heaven, praising God, saying, "Glory to God in the heavens and peace on earth to those whom God is pleased." When the angels returned to heaven, the shepherds said to one another, "Let us go to Bethlehem so that we can see the thing that has happened, which the Lord has spoken about." Verse 16, they hurried to the village. They found Mary and Joseph, and there they saw the baby laying in the manger. After seeing him, the shepherds told everyone what happened and what the angel said to them about the child. And verse 18, and all who heard the shepherd's story was astonished. Notice that they became the first evangelists of the New Testament. The shepherds, that group of shepherds that came out to spread the news. And Jesus came, and that's why they went. And we every day live in a world where we work, where we have family, surrounded with friends. We too have the privilege every day to share the good news of Jesus with people wherever we come. We read in the Bible of the 12 disciples, but way long before the 12 disciples of Jesus, there was the small group of the shepherds that actually was the ones that was first called to bring the great news to those around them. They went to all the corners of Bethlehem to announce that Jesus, the Messiah, is born. They were the first evangelists, as I said in the Bible. The angel told them, it is good news, and there will be great joy to all people. We see in verse 10, it is for all people. We see in verse 17, go and tell everyone. And we see in verse 18, and all who heard. Isn't that amazing? Still today, I just love this season of the year. The other day I walked in a shopping mall, and they sang over the whole system. Wherever you go in the hall, the passages of that mall, you heard the voice, "Unto us a king was born." Just praising God. En nou loop ek daar en ek sê, Here, dankie dat ons dit kan hoor, dat die woord en die boodskap kan uitgaan aan almal elke dag. So the angel told them, truly, this is to all people. This shepherd was turned into the shepherds of men. And later Jesus turned his disciples into the fishers of men. Waarom het die Here
hierdie groot werk aan herders toe vertrou. Want herders in natuur is om te versorg, is om te voer, is om te beskerm. Ons as ouers is dieselfde. Ons versorg, ons voorsien en ons beskerm ons families wat die Here ons gee. Maar God het geweet, omdat hulle van nature versorgers, voorsieners, beskermers is, kon God hulle vertrou met hierdie groot boodskap. En nog steeds vandag is ek en jy ook geroep, soos die herders van oud, met dieselfde boodskap, om mense aan te raak met hierdie wonderlike nuus. Jesus is gebore en God kan ons ook vertrou, want ons hart is ook om te versorg, te beskerm en te voorsien. En is so mooi, want dis daar waar ons elke dag beweeg. Because we love those in our lives that God has placed in our lives, that God has given unto us, our family, our friend, our workplace, we too can take Jesus to them. We see this pattern throughout the Bible over and over. Matthew 28:19, Jesus came, and then he said, therefore go and make disciples of all the nations. Constantly, he came and they went. In Acts chapter 1, we see that the Bible says, and you will receive power when the Holy Spirit come upon you. What is the first thing? And you will be my witnesses. Jerusalem, Judea, the utmost parts of the earth. Amen. So konstant sien ons dat hierdie is gebore, Jesus is gegee, en wat gebeur? Ons gaan en ons vertel. Is dit nie wonderlik dat ons dit kan doen waar ons werk, waar ons familie het, waar ons woon, deel is van 'n gemeenskap. Ons kan Jesus in ons elke dag routine deel met klomp mense, en almal wat ons in aanraking meer kom. We also see in the Bible, then there was the 12 disciples. Later on, we see there was the 72 the Bible speaks about. In Acts chapter 1, we see there's 120. And then we also see on the day of Pentecost, 3,000 were together. So they truly spread this news of Christ, the Messiah, to all those. From our New Testament Bible, from Matthew right through to Revelation, the whole theme is telling people about Jesus, so that he can be known, so that we in our generation can share with our generation that he is the King that loves them and would love them to follow him. So let us start, the Bible says, begin met jou naaste. Die woord naaste beteken letterlik die een naaste aan jou. Your neighbor, the one that is nearest to you. Amen. That might be your family. It might be a colleague at the workplace. It might be a friend. It might be the one that you go when you go to the mall or wherever you go. Everyone that we bumped into is our neighbor. Amen. Because that person at that moment is the nearest. And we are called to spread the love and the gospel of Jesus to those around us. So as the shepherd started out on this journey, it is always and also our privilege, and we too can go. Dit is wonderlik om te weet, die nuutste censusopname oor Suid-Afrika 2 jaar gelede was, dat 98% van Suid-Afrikaners sê dat hulle is Christene. Is dit nie fantasties nie? Maar ons weet, daar's baie wat verval, verlore skape, koud raak, amen. En dis ons doel om hulle weer nader aan Jesus te trek. Om hulle te bemoedig om die Here daagliks te volg. Om hulle selfs kerk toe te nooi. En te bemoedig om te bid en elke dag Bybel te lees. Dis ons deel, ons werk vandag. Al is ons in 'n Christenland wat meerderheid sê hulle is Christene. Om seker te maak, hulle is disippels van Jesus. Om seker te maak, hulle sien in ons lewens hoe ons die Here volg. Paulus sê, volg my soos ek Christus volg. Amen. So ons leefwyse is belangrik en hulle moet sien dat ons naby aan Jesus lewe. Ons kan vandag mense beïnvloed en sê, kom saam met my kerk toe. Hebreërs 10:25 sê dit. Ons moenie die samekoms van die gemeente wat by mekaar kom, daarvan wegbly nie. Sommige mense het 'n gewoonte om dit te doen, maar bemoedig mekaar om saam by mekaar te kom as kerk. Veral nou, omdat die wederkoms van Jesus so naby is. Nou die dag was hier 'n persoon in die kerk, in Durban wil woon hulle.
Hy sê vir my, Chris, dis die eerste keer in 16 jaar dat ek in 'n diens is. Ek was geskok, maar dis waar ons leef elke dag. En nou is hy so gereeld in die kerk. Iemand wat omring is met kerke, maar tog nooit kom. Daar was dinge wat ons saam deurgepraat, deurgebid het, maar hy is nou uitverkoop, totaal verbind weer aan die Here. Amen. Maar 16 jaar nooit in 'n diens gewees nie, en is so 'n seëning om dit te kan hoor, dat hy weer teruggekeer het. So this is how each one of us, every day, can influence those around us, and say, come with me to church. Invite someone during the holiday season. Invite someone on Christmas Day to come and really just experience God's love. He came so that we can go. Amen. En deel daai liefde van God so ver as wat julle gaan elke dag. Kom ons kyk na ons tweede insetsel, dan maak ek klaar. From us, the sons, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the increase of his government and of peace there will be no end, to establish it and to uphold it with justice and with righteousness for and forever. Dit is wat daar gebeur het. Hulle het uitgegaan, dis wat daar gebeur het, en deur die hele Bethlehem gaan verkondig wat gebeur het. Amen. Today, and I'm going to end with this, is also the celebration of Thanksgiving. Amen. We give thanks to God for Christ that was given. For generations and thousands of years, He's touching the lives of people. And the Bible says we are co-workers. He works through us to touch the lives of many that is around us every day. And it is important, especially in this season, to remain thankful, to give thanks, because unto us a son was given. Amen. Vir ons is 'n verlossing gegee, want deur sy bloed is ons sondes vergewe. Is ons kinders van God, is ons in verhouding met die Vader, vrede, we are reconciled with Him. What a blessing, all because of Jesus. And for that, we are so thankful. So we have to continually say, thank you, Lord, for what you have done. Maybe if you, as you look back to 2025, many challenges, many ups, just keep on thanking God. Amen. Keep your faith, keep your commitment to, I'm going to thank God in spite of. And as we enter the new year, this will be our big thing. We're going to be thankful and remain thankful. Psalm 107 verse 1 says, let us give thanks to the Lord, for He is good. He is good. That's why He gave Jesus. Amen. He is good because of the awesome gift He gave us. He gave His best, His one and only. Psalm 69 verse 30 says, I will praise God's name. I will honor Him with thanksgiving. Notice every time we say, thank you, Lord, we honor God. God is pleased, as I said in the beginning, when we give thanks. We honor Him. This is a spiritual significance in the kingdom of God that is so powerful, and many Christians overlook this. We think that you only give thanks when you receive provision, breakthrough. We give thanks continually, every day. Ek maak dit my punt om elke dag, ergens deur die dag, vir die Here dankie te sê vir iets. Ek wil nie dat een dag verbygaan sonder dat ek uit my mond sê, Here, dankie. Dankie vir dit, dankie vir dat, dankie. Al is dit in geloof vir wat nog moet kom. Maar ek wil elke dag die geleentheid gebruik om God te dank. Let us be grateful for the season that we are in. Amen. Because of God's faithfulness. Hoor hoe mooi sê Kolossense 4 vers 2. Verbind jouself tot gebed, maar ook 'n dankbare hart. En dis iets wat jy leer. Dis iets wat jy elke dag doen en jy kweek dit en dan raak dit 'n gewoonte. En dan leer jy jouself om te leef met 'n
dankbare hart. Dit is so belangrik. Dit is ook baie belangrik dat ons vir mekaar dankie sê. Ma, vir pa, vir jou vrou, vir jou man. Wie nou die dag, laas naweek toe die klein kinders hier was, en ons sit so almal altyd so by mekaar die Sondagmiddag. Ek sê vir daai drietjies, dankie dat julle so oulik is. Daai gesiggies helder op. Dit verander somme hoe hulle reageer en jy kan sien daai oogies. En dit is deur 'n eenvoudige dankie. Dankie bemoedig ons, bou mekaar op. Ons moet leer om gereeld dankie te sê vir jou kinders, vir jou vrou, vir jou man. Wees ook dankbaar en sê ook dankie vir die mense wat in jou huis werk, in jou tuin werk. Nou die dag het ons kompleks ouetjie kom werk. Ek het seker 5 maal vir hom gesê, thank you Musa, thank you, want dit was 38 daai dag. Ek dra net koelranke aan. Thank you, thank you. Leer vir mense by jou werk, leer om dankie te sê vir hulle. Mag mense in ons elke dag lewe sien, nie net dat ons dankbaar leef, maar dat hulle dit ook hoor. Sê nou vir jou familie, dankie vir wie jy is. Sê dit. Dankie vir wie jy is. En weet, kyk hoe smaal almal. Dis my, kyk nou net, presies wat ek bedoel. My hart was so aangeraak die ander dag. Iemand wat ons ken, werk nou 11 jaar vir dieselfde maatskappy, en hulle sê dat nie een keer het die eienaar van daai maatskappy in 11 jaar nog gesê dankie vir wat jy vir my doen nie. Want die eienaar sê, jy kry mos 'n salaris, of moet ek dankbaar wees. Dis nie waaroor dit gaan nie. Ons werk, ons moet voorsiening hê finansiëel, maar meer as dit gaan oor verhoudings, verbintenis, mens wees. En om dankie te sê, is 'n groot, belangrike ding in ons lewens. Amen. Ontvang hierdie woord vandag, prys die Here. Isela, kan jy vir ons afsluit? Kom sê dankie. Dankie julle, geniet julle vakansie en julle tyd, ons sal vir julle fotootjies stuur, en ondersteun die dienste nog. Amen, kom ons staan. Isela gaan vir ons seën, dankie. Jesus, baie dankie dat ons vandag hier kan wees en ons het soveel om vir dankbaar te wees met die feit dat ons hier is en jy kon kom en saam jy kan loof en prys. Here, jy weet dat ons almal hierdie tyd van die jaar onmoeg is en die lus is om vakansie te hou, maar ons kom sê dankie vir 'n jaar wat U vir ons gedra het, maak nie saak waar ons is nie, dat U by ons was en dat U vir ons goed is, dat U vir ons goed bly en dat ons vandag kan weet dat U vir altyd vir ons gaan goed bly. Here, seën ons in hierdie dag. Ek bid dat U vir elkeen van ons sal help om regtig te hoor wanneer die Gees met ons praat, dat ons die lig sal uitstraal, dat ons regtig 'n lig in hierdie wêreld, in hierdie donker wêreld en in hierdie tyd sal wees. Dat ons in dankbaarheid sal lewe, maar dat ons bo alles die eerste in ons lewens sal stel. Amen. Seën ons in hierdie tyd en wees met ons waar ons gaan in Jesus naam. Amen. Amen, dankie Sissa. Kom aan, gee iemand 'n drukkie, sê ek's lief vir jou. Ons moet ongelukkig weer oppak, die skool het nog nie gesluit nie. But thank you, love you, God bless you, see you soon.